van liefde, die bron van lig. U gee my hoop en krag en wapens om te rig. Waar die vyand sal probeer, maar ons God is in beheer. Die almagtige Vader van hemel en aarde. Jy is ingeskakel by die bron, Psalm 82.6 FM. Nou gaan ons eens bietjie kyk na 'n paar kiekies, terwyl ons luister na 'n paar mooi liedjies. Daar gaan hy. Stand here and shout your praise and walk away and forget your name. I stand for you if that's all I do, 'cause there is none that compares to you. 'Cause all I want in this lifetime is you, and all I want in this whole world is you, you, you. Tell the world that Jesus lives. Tell the world that, tell the world that, tell the world that He died for them. Tell the world that He lives again. No longer I, but Christ in me. It's the truth that set me free. How could this world be a better place? But by Thy mercy, by Thy grace. 'Cause all I want in this lifetime is you, and all I want in this whole world is you, you, you. Everybody now! Tell the world that Jesus lives. Tell the world that, tell the world that, tell the world that He died for them. Tell the world that He lives again. Tell the world that Jesus lives. I won't stop, never gonna stop praising. Every day you'll be my number one. Jesus, Jesus, my number one. As the sun comes up till it's going back down, no, I'll never back down from living for you, my God. I'm living for truth, my God. As time goes by and the seasons change, no, I'm never gonna change my love for you, my God. My hope in you, my God. Everybody now, I won't stop, never gonna stop praising. Every day you'll be my number one. Jesus, Jesus, my number one. I won't stop, never gonna stop praising. Every day you'll be my number one. Jesus, Jesus, my number one. Hey, is julle reg? Vir die wenners. Ons begin met ons wenfamilie van die dag. As jy in die vierpylspan is en jou van is van Wyk en jou naam is RJ, dan het jou familie gewen vandag. Kom haal julle beker asseblief. Baie geluk. Ons het 3 spanne wat baie naby aan mekaar was. In derde plek met 54 punte. Kan ons 'n hand by mekaar sit vir die vonkies. Vonkies is in derde plek. Kyk daar vir iemand kykers. Dan die volgende 2 spanne wil ek graag hê moet hier voorkom staan. 4 pyle en Ignite, en dan gaan ons sê wie van julle het gewen vandag. Daar is 'n 20 punte verskil tussen hierdie 2 spanne. Dit was so naby. In tweede plek met 74 punte is die 4 pyle. Ignite is tweede jaar in 'n ry ons wenners met 92 punte. Dames en heren, ons wil net ook dan hierdie geleentheid gebruik maak om hierdie mooi swanger vroukie te sê
Justine, baie dankie vir alles wat jy gedoen het ook. Vir al jou reëlings en vir al jou moeite, ons waardeer die verskillende baie. Hierdie was awesome, dit is baie suksesvol en ons prys die Here vir jou en jou harde werk. Baie dankie. Kom ons gee vir 'n lekker applausie. Lekker met die vir ons is dit. En almal wat hier so was, weer eens baie dankie. Julle is awesome. Baie dankie aan al die kindertjies. Van baie dankie dat julle hier was. En met dit sluit ons vandag af. Baie dankie.